Kardom nilimen Romesh Tokbi nilirong Chinong Tokbi lapen arong asarta nili malo bini news ating no nili bangya te bangke nili isung kedo kepo jadi ni si nili news ating no ba si bitek nili bangya te bang lalo nili tu asar CM sa pan chuning rikang tu nili panang rabita Dr. Tudira Mohan sa pan chuning ri si nili kini news ating no ba lapen kachuning ri te bang lalo kedamtang 18 March atiklo nili sopo accident lo so accident pe nili Jorhat Medical College ta chipon lo anda ka chiklo jon se chelang lo ni se ko nili itu mang refer nang titulo bati GMC lo kala dakstame nili mana chiklo jon se chelang pon lo ya da pan chelang de pe na pini to mang release bilo MK1 lo MK1 pe nili pan nili to mana ko check out man kunang ni putame nili chipon lo pata ini GMC ta chipon lo Jorhat GMC stamin ni mana alaga ta chipon iglo batai thom lo chekap non of bidan ke nili mana akengan chin mukha ke blok ji fan non chipon nang ji bike ke bang nili gesu ketora teknik ke dam tanga se jilang bo magot chil chenong kuno bi kuno tame nongles tame nili cipadat mo tame non nili ke pame de je fan kacipadat dia to wara vejalo asona vejalo nasi nili sar Karbengong CM sar Dr. Tuliram Ronghan sar nilipan rabi buka posi ini dia sedang lo ba tapi si jelang bawa mahut kami keting atung kami itu local NSC mate education in charge EM jatuh bisa kami jadi si jelang bawa kami nang rab dulu nang pikajer dulu lapen haragat MLA kami akehai Dorsing Ronghan sar kami nilipan nang rab lo lapen kaprek forest department Asia batung punon ba itung bukajan ele itung deputy speaker Dr. Numal Mumin sar tame nilipan penangan terapi ipajeron lo tame non mili ipa media panokan mili kangnat mana aveder lo lapen kedam tangang ahut don rapos tame jipijer pos tame penangan akorte semua nilipan ipajeron lo lasi non nili kasipa media je fan nili atau warga be join si pini news ating no mate gitu sa tumhan chuning ni si nili news ating no rang si na tumhan kardom